let's go. Yo Fredina. Wenyewe. Bimeze bite? Fresh. Kuri umufana wa Rayon uyu munsi ko turi kwa 6 match ya reka bizaba ku cyumweru. Uri hano uko akora iki? Weekend y'Urubavu bari show. Weekend y'Urubavu bari show. Ngende mu gutembera. Utya watembereye? Kandi ko Rutsiro dufitanye isano rya bugufi. Rutsiro sina Rayon Sport bihurira. Impamvu umutoza w'abazamu ba Rutsiro uramuzi? Umutoza oya ntago umuzi. Abaye umuzamu wa Rayon Sport anatoza abazamu ba AS Muhanga. Iryo sano se rituma uvi wanyu yo hirya kantarange uzi Rubavu. Uko mfite ubushobozi. Oya Fredina rero harimo akantu katari ntagari karimo. Ndabona iruhande rwo ufite mukeba. Yenze kwizihiza isabukuru y'imikino 18 Rutsiro idatsindwa. Rutsiro? Idatsindwa. Ushatse kuvuga ngo iragira imikino 19? Oya uyu munsi ruza 18 ayisanzwe ufite 17. Iyi ni isabukuru y'imikino 18 idatsindwa ije kuzuriza hano. Katubaza umuvandimwe wawe uri iruhande rwawe. Ibi bintu Fredina ari kuvuga ibi bintu nibyo? Ntago mbyemeye. Ntago byemeye. Ntago mbyemeye kubera ko Fredina ntago ndamyobeje. Ntago Fredina ibintu arimo kuvuga ntabwo ari uko. Ntago mbyeze. Ngo yetetse ngo Rutsiro umukino wa mbere twanganyije ngo Rutsiro ngiye kwa kubi tubure ubushobozi. Nta mukino utagitse. Nyine nk'umuntu woshaka kuvuga uti ikipe ya Sport yatakaje rutayizamu yagize ibitego 13. Ubu tuvugana agiye guhembwa nka top scorer, agiye guhembwa nka rutayizamu atsinze ibitego byinshi. Yavunitse faze rituri igitangira. Tena iki? Kandi na faze ntiyanayitangiye. Icyo kintu gisubiza. Ufite rutayizamu uhe mwizerera mu gitego ari. Ura dufite abani batarako. Atazi ibitoki bitazanashye. Umbe ibitego amaje kugeza. Aje muri faze afite bingahe? Arenga kunganya. Abafana bareba kuvuga ngo umvaga ra Fred. Twebwe uriya mwanya wa mbere n'igihe mwawicazaga. Mwicazaga gatako kamwe. Ari ukuntu wicarana na muzehe. Waburitse nese ko jura umwana. Ngo ni nkurume. Ari ukuntu wicarana na muzehe. Ikime. Fredina. Ikime urakizi. Ikime cyakindi kiza mu gitondo. Ngo apere yayicaye ngo ni nkurume. Aya makuru urahembe. Ibyo ndimo kubyize. Fredina ni ukwikina. Tujya ingoma ku wa gatandatu. Umwanya wa mbere mwamaze iminota ingana. Reka 45 reka hari iminota 45 ntabwo twanarebega ko uramutoza wacu no mushaka kwa mwaramuhaye bwa akandagiye mu Rwanda akandagiye mu Rwanda uzagenda ubaza ku kibuga cy'indege uzajya kuri Rwanda ujye kuri immigration barebe mu byangombwa bwe mubaze ati uyu muntu ahubwo se ikibazo ko muri gutsinda uramutoza muramuziza iki icyo kibazo gisubiza arazira ni imirire mibi ko nzuka muri aperi mugabura icyo navuga arazira hano nta bakinyi barimo kwikina ngo ntacyo kwirego wibuke ko muri oxygen nubwo nta mutoza dufite kandi ihumeka insigana vuga gake murahumeka insigana imana ngo Rutsiro amakuru ari ngo nuko Rutsiro kubatera bitanu wumvaga ra Fred igikombe ugomba kugitwa hano wahita utangaza igikombe ugomba kugitwa ukita kimwe ntabwo ugomba kugitwa ndabishaka ari ntabyo mutemera ko mbakubita mu mugongo nkashaka ibintu majisha ariko ugomba kubibona Fredina ngari ko wavuye Huye byanze kabisa Huye byo ababikoze turabazi ntungarure muri iyo dosiye turure umunsi no ku cyumweru byahari yabyibwe ngibyo tetera yakoreye APR ngejo ewana aya remontada nyine y'ikintu tetera cyo barapa arayitsinda mubwire nyamara tetera iranamugorana oya mubwire nakubwiye ngo nibashake bafata akaguru bakaziriki irakugora kibuga ajya nirukansa kamwe nubwo wakwirukansa nishajya nirukansa nzara abiri ntabwo tetera ubitsinde byoroshye ntabwo yambasha ntabwo uri witsinde nta kintu umufite rega jebyo niba kubona ndabizi Rutsiro nje nayitsinda ariko wowe bizera mu mana itari bizera gutegura ndetse ntago iri buyemere ibyo bintu babisubiramo ngo bizeramo bizera mu mana yo gutegura meya wa Rutsiro inyangamugayo y'u Rwanda meya wa Rutsiro nimuramuka mutsinze igitego ribi kabizamo bagasanga cyatsinzwe mu buryo budasobanutse muze kumenya ngo bari abakinnyi ba Rutsiro bose hano muri musubire muri kimwe ariko umenye yuko topa mchafu winje balisha tupa mchafu winje balisha tupa mchafu winje hapo ndio huwezi kujua wewe peti mko watoto ndabizi neza ko turi butsinde muzike mufundishwe abanga baravuga ngo chini ya ulinzi ko chini ya ulinzi mugende gake kazi ya wajeshi tunakajua kazi ya wajeshi ni kuchunga ulinzi wa Rwanda sio mchezo oyo uragira ngo bamwe bavuga ni ikipe y'Imana abandi ni ikipe y'ingabo ntabwo ikipe y'ingabo iterwa inkunga n'ingabo
Ivyo bintu uravyemera? Ivyo bintu uravyemera? APR na RDF ni ibintu bibiri bitandukanye. Iterwa na RPR. Ariko ntabwo ari ikipe y'ingabo z'igihugu. Cyambere na mbere hariya ngo ni Miramini ba. Ubwo se twavuga ko ari umwambaro umwambaro wa gisirikare. Uramubona yambaye yewe. Mpuzangano ya gisirikare. Anatimba gere ndi abanyerondo. Ariko ngo rero siporo murakennye. Ngabare murakennye. Dukenye dute? Abakize. Abare murakennye rwose Abaterwa na leta se bimeze gute? Ngimishara nagigiza ababa umwanya wa mbere bafite amafaranga. Siporo yagejejwe n'icyano. Ndabizi si mubaze uri hagati. Essence twikopesheje. Essence twikopesheje. Baba bakopye. Essence ntabwo twikopesheje bro. Twebwe cyambere na mbere dufite perezida mwiza. First of all dufite perezida wa Repubulika twemera mwiza, umubyeyi wacu yabonye byanze natwe yabonye muri siporo byanze. Haje n'ibisamba aravuga ati toka. Arakubura. Akazana abantu bazima. Muri aperi ho rero ako si awe baragufunga. Tangazo babwira ijambo ukuntu bagufunga. Ntabwo bemeye kuvuga ibya peri ubundi baramufunga. Baramufunga. Uri kuri recherche. Umutepe ushaka ko gacaca. Uri umuntu uhagaze hariya n'ipingu kandi yambaye civil. Muri aperi nta jambo bagira. Nta jambo bajya bagira muri aperi. Dusobanura ukuntu muri aperi nta jambo bagira. Bimubwira. Ibeshe uvuga kuri Dariko. Kuvugira icyo uvuga. Umupira mutoza wanyu atoza yicaye ku ntebe yanyagije ukuguru kukundi uvuga ngo narayabonye. Abanywa agateveri bro. Ibyo gutoza ntabwo bamukemura. Amakina abonye. Nagara wewe si umutoza. Kubereka abafana ba peri nta jambo mugira. Umutoza nandi. Ari hawe nande. None se batinya kuvuga cyangwa. Ariko twebwe byanze bigeze kuri twavuga bigakira avuga bro. Ngo gacinyama bambwira turagenda mukabyumva. Ahita yijyana yore yavuze umva. Ababa ngo nawo kubwira ukaragiye duha. Yavuga ngo feza mvuge ngo mwamure guhitabira ko. Wanyicara ujye mwana wawe. Oya nako kwicara. Nta kintu mufite. Wowe niba uko nacyo. Niba uko nacyo dufite. Doing ingimwe twemeza ko umunsi muratsinda. Jana bizi neza uvuze umwanya reka kute dufangwa turangiza. President ndabizi neza ko ishobora turi gutsinda. Kandi ndabizi neza ko ngiye gutsinda. Fata kije uvuge ngo wala. Iryo jo Yo grand frère. Tangazo tubwira ukuntu umunsi w'ejo bizabimeza hano kukivuga we Fredina. Umunsi w'ejo ni show. Umunsi murabona ko n'abapolisi babuza akazi kuko n'abantu bafite bakuru. N'abantu bahari. Yo. Niba bitoza uburyo bazacunga umutekano w'ejo, sibyo? Polisi niba yitoza ubuzi izacungira umutekano w'abaturage ejo. Show nejo. Uyu munsi nta cyabaye. Nta muntu wese twajya kora muri studio. Abana mbasabye bareke bajye kuri urubuga rwa pay. Urebe imodoka zamanutse. Kugira ngo abashe ko yavuga ngo zajane Rubavu. Kugira ngo ube wavuga ngo 1 2 3 eshatu ziri ndimo mbona ebyiri. Izindi ziri kuri kugira niba kuri basanga ntajya gusanga izindi ziparitse kuri ribu by the way. Oya kada. imodoka wazamanutse ifeta abanyarwanda igafeta abafana babo bagafata urupasiteri tubira akadushira imbere bakagenda babanabana kugira ngo imbabona ko imodoka zamanutse ari nyinshi. Ari imodoka oya nagakiri gusa izindi ziri he reka hano hinja abantu bisa munago bashe na moto hano hinja abantu bisa munago na modoka. Amakuru hari nuko amakuru dufite nuko Rutsiro yateguye ngo ntabwo mushobora kuyivamo ngo yabateguye. Bayiteguye se uyu mutipe rumwape nubwo bayiteguye basoza kuri Nyamukanagera mu gikoma ujya muri stade. Ihute. Bayita Nyamukanagera mu gikoma cy'ibirenge. Bongera reka mubwire. Yego Fredina ku musozi. Fredina murebe nkuko bisanzwe ndiwe narababwiye ngo kwa gatandatu nzaba ndi hano. Nimwambonye se wahageze. Bisigaye mu bimbaze. Ya tangaza na ugenda. Nanjye Feza baturutse i Kigali. Umunyakigali. Ibyihuye tubireke nge nitwa Feza umunanzi. Agenzwanya none basize inyuma ikindi. Ngejo ni show. Tubwire tangaza nawe mu aperi hano. Bwira icyo babwira. Zagoranye. Kuganira n'abari. Kuganira n'abari bisaba kubira ibyuya. Kuganira n'abari ntabwo ariko icyo nabasha kuba navuga. Abare tuzabanigana inkoresho. Nanza n'inkwera gakosora kugakosora. Ese karimo karamfasha ndimo ndaza aruko mbaje kukaho. Tangaza tugenda. Ariko icyo navuga. Abare bagira amagambo menshi kana tubaka. Nje ndabizi neza yuko nge Rutsiro ndayitsinda. Ibice biraba ari nka bibiri.
sibyo cyo biraba ari nka bibiri kuko aperi njyewe ntago ngiye kuzanamo iby'amarangamutima sibyo nuko aperi kugira ngo ibashe kuba yatwara iki gikombe nuko iratse no mukino kandi tugomba kuwutsinda byanga kandi turayitsinda turabimenya aperi itsindwe isezera igikombe irawutsinda niyo itawutsinda ubwo baragihereza rero okay reka tubitegereze mu kanya gatoya yes ngo turakoze